يا رضا بالقليل وفرقك الصعود مرك التابات خمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا حاجة يهرب بس الصعود عنه وقاعد هذا الكبر حينا لا يهرب وصعنا إن شاء الله هربنا فرب ربنا ملك صدق بدورة هذا جبتي كبر حيا مردود جبتي باي باي. على واتوبين سيد لما مقالو كلا يكلا قادان بيها مسافة دير بيها وقادان magaalada waxaa ka marto jigjigay wax yar u jirtaa martadka lagu baaro ma sha Allah walaa adar leefan orta quruxda Itoobiya xagana laga sii bilaabaa meelaha ugu quruxda badan xagana ka bilaabantaa ma sha Allah adar leefan agaarka iyo quruxda inaba caadi maaha YouTube kuna subscribe garaya sidoo kale like share comment ترجلين بينات هاي توكاس نرد على السفر في دحيس كان لا دمات كنا تشوغا وين كاده إذن كايندها عديس ميكابو سماي مجرتابو ساراس تسليه كنيا ولميه سنة سكن توبو لبهين ما تحسبو عديس ميكابو سماي مجرتابو ساراس تسليه كنيا ولميه سنة سكن توبو لبهين ما تحسبو عيناتين بطراترو بورتي كارا مراسي دمينينا يكسيدينا سفر خارق ان شاء الله رجينا الى خير لو قارسي حكا وصعنا aan soo maray maasha Allah wax soo beero qaadka ka baxa beero kale ay leedahay sidoo kale reertiisa loo adeegayay oo beer oo magaalo leh beero iyo wax kasta xoolo ku nool yihiin xoolo lagu dhaqdo maasha Allah nagana faafan bala dhahdaas maasha baanteen markaana dalxiis horto walaa meelaha qurux badan maasha Allah quruxda cagaarka ومقالة يقولوا قرح بدنا انت صامرنا شوي كلام ماشي قاعد كبحانة وحقا ኮቪድ ያስከተለው ችግር ዛሬም ባይቆምም ለዚህ ዕለት በመብቃታችንና የሚሊኒየም የሕክምና ማዕከልን መልሰን ማስረከብ በመቻላችን ደስተኞች ነን ብለዋል ሚኒስትሯ። በሰሜን ሸዋ ዞን አንጎለላና ጠራ ወረዳ ጽጌረዳ ቀበሌ በ400 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የትራንስፎርመር ማምረቻና መጠገኛ ፋብሪካ ተመረቀ። የትራንስፎርመር ማምረቻና መጠገኛ ፋብሪካው አቶ መላክ ባለበት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ወይዘሮ አይናለም ንጉሴና ሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል።
የአማራ ክልል ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሸበል በረንታ ወረዳ ለሚገነባው በረንታ ሲሚንቶ ፋብሪካ የከፍተኛ ደረጃ የማዕድን ምርት የስራ ፍቃድ ሰጥቷል። በአማራ ክልል የማዕድንና ኢነርጂ ቢሮና በበረንታ ሲሚንቶ ፋብሪካ የተደረገው የከፍተኛ የማዕድን ምርት ስራ ፍቃድ ስምምነት የፊርማ ስነስርዓት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ የዘርፉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሀብቶች በተገኙበት ተካሂዷል። የበረንታ ሲሚንቶ በምስራቅ ጎጃም ዞን ሸበል በረንታ ወረዳ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኝ ፋብሪካ ሲሆን በዓመት 8.1 የማምረት አቅም ያለው ነው። واحده وحعين بعين لو قدقي اسعد جبيني صومالي ذا عاد حوني يقوم عايدين وي ابتر سوا قونا ميري عشقي كينايا بدوانكي ناري سيدي قلو مارينا halkaasaan video kusoo afmeeraynaa ilaaha qaatibada khayr aan nagu khatimo waraamintaha